arak piduk manusia golongan saya tebeng payung si Allah Ta'ala ndek doang dai teran panas era li jelo kiamat. Aku ajak doang porok kulit duit nulik tanggan seki nong dek mau puasa jarin arak 5 tajah tiang pelunggu sami demen tua selesai puasa makin masih bulan Syawal engkah bayi girang genem searan aja kecuali dengan datang ngerampok jak harus tajak mbito kepeng saone bayi teto bangun wah bihun itu berjawab kanggun tajak ni muda apa perampok datang mbik kepeng saone bayi teto bangun tu bawa kasur untuk kolo yang lebih bawa yang itu nunin abih kepeng situ nyonje doang lalu juan pindang pindang bawang ini selaput nujuan nanti mudemen aw main be bawang en beli bawang mu pirajim bawang papu ini di kedua gamak tudun regak baru baik tu nane mune beli jatiam ban yang haram mampuk bayan itu jadi 15.000 aja sebuncur ni lagu kedung jane bayan itu lola sebesi bayi dia ni padahal dia narak bayi dengan orang regak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati adinda sahibul majlis Ustadz Fajri hafizahullahu ta'ala amin, adinda tiang Ustadz Jumaili yang saya hormati hafizahullah ta'ala amin. Mudah-mudahan beliau berdua dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, temurahang rezeki sahalal serta barokah. Bapak ibu hadirin jamaah majelis ta'lim, mudah-mudahan tiang pelunggu sami tetunah kangen si Allah ta'ala. Lamun tua tetunah si Allah Ta'ala denara anu sulit, denara anu sulit. Lagu kadang-kadang Allah Ta'ala sangat sintunah hojok tiang pelunggu sami, lagu tiang pelunggu sami kadang-kadang pejauh diri oleh Allah Ta'ala. Awinan nika lewat kesempatan niki tiang iring pelunggu sami sarang-sarang memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat tiang pelunggu sami keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan era lejelu kiamat yang pelunggu sami takut si Rasulullah sekaligus dican syafaat amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu yang saya muliakan, insyaallah tiang pelunggu sami sahadir ngaji napi pun jua saya tiang sampeang
insyaallah watak daik lagu kadang-kadang mau terperingat lamun dendek waalaikumsalam lamun dendek terperingat kadang-kadang lupa arak lek deket Balentia telu kalin merari ina ia sak kedua napa doen dengan bareh malam pertama dininik doang ngapal padahal telu kalin merari demen keduaan sengak samerari sak ketelun apa nindoen bareh makaken mu segera lupa kembila lupa mu coba apa nindoen bareh sandeman mulai bismillahirrahmanirrahim Allahumma laka sumtu wa bika amantu yau amak kaken kembek jak dia jidoen maaf betati ustaz melet lalu ia pun berdoa Allahumma laka sumtu. Bapak Ibu yang saya muliakan, masih ada ingat tiang? Enggak, mesak tiang berdoa bau, ampura tiang berdoa bau karak selahi tiang. Lama pelongo dia sangkok di keluarga. Ngonek-ngonek niki jam 6 mekah nggih karing setengah jam dining sak demen ngaji ina demen ngaji bapa oleh-oleh niki renungan diri baca diri masing-masing wah kena endek entang kirup le bawon dunia seni wi sebulan tiang pelunggu sami terperintah si Allah Ta'ala surut puasa sebulan detuah tersurut puasa siwak likur jelun detuah tersurut puasa telung dah sejelo tersurut puasa sebulan mu waktu puasa ina tajah tisi puasa 5 pertama engkah girang ajak unin puasa engkah girang sak paling girang najak bapak-bapak girang ajak sak girang ajak bapak-bapak sak ndek girang ajak ina-ina selaik ketiang merari wah 2 tamat 13 tahun kebedoy senina tiang ina den wah baya ajak senina ketiang demeng kebeketuan apa kanduk tarik pindang unin berjawab maka tang boya tetun pindang entan dik cari girang aja lamun bapak-bapak unin dengan langkuk berdeket balik lamun wah mulai tendeng kepeng bapak-bapak mulai nak mengkelit ya najak mulai nebarak kena dek narak padahal berembiarang kejamak nak berjawab kena arak lagu ndek ke beng iya gamak yan bahasa puasa aja tiang pelunggu sami engkah girang aja sai puasa selama siwak likur jelo sebulan sawit lagu girang najak bilang jelo najak wallahi ndek terima pahala puasa lagu ahliwat berembintang kayak kerisa sampun tiang ngaji niki Selagalas Lombok Barat Kota Mataram tau tiang tetena tanggal baluk likur tau tiang tetena bapak-bapak
arak 5 sak nyembatalang pahala puasa. Sak pertama ajak mau ngerumun bapam, aku ajak doang porok kulit duit nulik tanggan seki nong dek mau puasa jarin arak 5 tajah tiang pelunggu sami demen tua selesai puasa makin masih bulan Syawal engkah baik girang genem searan aja, kecuali dengan datang ngerampok harus tajak mbito kepeng saone bayi teto bangun wah bih kuning jawab kanggun tajak ni muda apa perampok datang mbik kepeng saone bayi teto bangun tu bawa kasur untuk kolo yang lebih bawa yang itu nunin abih kepeng situ nek dia tahun tu kolo searan aja sak kanggu ndek ka arak doang tahun ndek kanggu arak tahun kanggu lagu kebiasaan tiang pelunggu sami sak bilang jelo niki ndak baik sila tiang pelunggu sami engkah baik gawe en searan aja puasa ajah tiang pelunggu sami sebulan sauwi niki engkah baik girang aja. Sak kedua bapak puasa ajah tiang pelunggu sami engkah baik girang al-ghibah. Sak kedua engkah girang raos batur solahan jilbab mulainya jari pengot kalingnya kemeh cemberitang arak doang uniniur lantur entan dengan gamak kemayangan. Padahal piraan waktu tiang parak lek niki, waktu tiang nyampeang sapiran sandikman puasa niki bapak ibu, iling lamun sembahyang bapak ndek nara dengan betijo 5 sin betijo ndek nara at-tahiyatul mubarakatus sholawat nggih sekek si dengan betijo di tangwandai tiang tulangku maka 5.306 manusia darak betijo at-tahiyah uni 5 kadun darak napi maknen sak betijo si sekek niki sila muri andang tiang andangan telu julu andangan sekek ina nima jibara engkah raos batur sekalin batur lengek telu kali ide lengek sangka lamut genem girang sembahyang ja insyaallah dia tahu demen raos batur ni batur bedoi montor mulai terus pating namung kredit dia bareh indang bae suara nebelen kredit loh ni nebelen dia uni en ngeridit enen dia dengan mangka ni dia cari rorok cawat nenek kaji la ilaha illallah muhammadur rasulullah tu batur tak tahu batura tahun mudah-mudahan sandi arak leniki berembe kendan menustad lamun arak dengan mau kebahagiaan encong jelap tiang pelunggu sami angkat ima ucap alhamdulillahi rabbil lagu anusuli tina anusuli kembali apa sulit saya aten masih kotor aten masih kotor aten masih luwe tahun salah aten luwe donde kena yang pun girang lalu iur lantur batur dengan sugihan tiang pelunggu sami arwan datangkan ima ucap alhamdulillahi rabbil alamin sak kedua sak nyedaang pahala puasa tajah tiang pelunggu sami wasa puasa ia tahu engkah baik girang iur lantur entan batur sehingga iling inak sak nyedaang pahala puasa ndara kena puasa lamun gawe searan al-ghibah girang iur lantur entan batur sagirang iur ina girang iur bapak ina berembin dan ina di tiang wahdai tiang sampai marak niki ketawa ke tiang
umur kepetang nasi 5 tahun lebih pitu jelo nggih lebih seminggu. Umur ketiang dekuah daid dengan nina begutu muan baca sallallahu ala Muhammad ndara ara nina nyengken begutu doang wah tak gawe sabaru pertama niki ajak mun begawe dengan begutu doang woi di kamar semetron kebeli gutu nama beli kau nih mbenan tan gutu nu mag beli kau ndi kak begutu mun tiangnya ketembak baik kembe endem mag gutu mu terus ya Allah semetron mag kebeli kau ane kebae naengan mag kebeli kau baturun sementara totakan doang kupakan doang kau din bau semai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sila ina sila bapak tiang pelunggu sami engkah debai ya girang iur lantur entan batur sak keteluina wi watak puasa nikmat tutup bulan Syawal laun tangyak tunas maaf luwek salak ke tiang ngonjok pelunggu sak ketelu an-namimah ia saknya daang pahala puasa ngajahang puasa lek tiang pelunggu sami engkah baik girang mengadu domba. Yo nek ceramah tiang tu yayasan tu pondok pesantren anak-anak tidak boleh kita mengadu domba angkat 5 anak murid tiang seke anu bapak apa bapen budi girang mengadu domba saya nggak bapen budi yaran bembe tiang mumparan demene belaga bembek dan uyara mengadu domba dia. Mengadu domba ina bapak yang saya muliakan. Lalu nina ina lalu boyak pengantin. Semamen ganteng marak tiang. Iya unin seninan tiang. Ndara dengan paling ganteng ini niki sadua niki nu lengek-lengek niki. Seninan tiang kena tiang paling ganteng baru doang demeka lampak malik ngaju maju marantan sapirannya gendang ngejuknya berbedek ganteng woi di kamar kak keganteng sih demu demen dang buka lawang baru arak mesti ada angko ajin bawangan nuni kepeng selung mele kepayen sak ngaju maju la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah arak ina-ina lalu boya pengantin demen datang julun pengantin mulai senina nanu lengek sama me ganteng marak tiang wai digama bilain senina na tadi lu pawon tanya kepinak kau lalu tadi kelengek senina media gagah ya tadi anu penok tete aruan bintangnya saya ngile mau musam jelaluru nuni yaran dengan demen lalu mengadu domba mau mikir sama menun au tetu makan lengek ruan senina guni nauzubillahi min zalim puasa ngajahang lamun dengan oh bejodoh ja harus ucap syukur alhamdulillah tadi mau merari untung dek mosot baik dia ya Allah ya Rabbi ya Karim niki bapak ibu sak ketelu puasa ngajahang let tiang pelunggu sami puasa tiang pelunggu sami sawi niki ye ngajahang let tiang pelunggu sami engkah wahai umat Nabi Muhammad engkah baik girang mengadu domba engkah baik girang pelagak batur pengirik dengan tulangku tahun kagirang nato katuan ketiang dek kesebutaran nampun niki tuan duro karan bapak dek kesebutaran canggih berdua senina dua arak bayi jadi tukang kacu ojok satoa aja kerajin tuan ojok sabajangnya makanan dek mulai wah ya Allah ya Rasulullah lamun dengan girang gawe aja gibah namimah wah tak tepina ang balik neraka yen tau terpejol si Allah Subhanahu wa taala nauzubillahi min zalik sampunan bayak demen agama sak keempat puasa ngajahang lek tiang pelunggu sami tajah tetiang pelunggu sami senamian ye ngajahang puasa niki sak keempat adalah
al-qismul kadzib, dengan bersumpah palsu. Bersumpah palsu. Mbe sai girang kanceun isi bapak-bapak. Sai kanceun bapak-bapak, ina-ina kanceun. Sampai girang bersumpah palsu dengan sak girang lalu berdagang berjual, sak girang lalu satu deket balik. Bermintan nyonje endoang lalu jual pindang. Pindang bawang ini selaput nu jual nanti. Mudemen au main be bawang en beli bawang. Mu pira jim bawang papu ini di kedua. Gamak tudun regak baru baik tu nane mune beli jatiem ban yang haram mampu bayan itu jadi 15.000 aja sebuncun lagu kedong jane bayan itu lola sebesi bayi dia ni. Padahal dia narak bayi dengan orang regak. Bersumpah palsu. Nauzubillah min zalik. Ini satetena ojo pengadilan atau napi pun jua sak bersumpah palsu niki batal pahala puasa, dendek bae gawe 11 bulan sauahan tegawe puasa. Insyaallah nggih. Mudah-mudahan dendek bae gawe sila lam dendek uah girang wi aku menunjak tati wi kegirang kajak kegirang kegibah kegirang kenamimah girang bersumpah palsu mu apa kentan tati wasari'u ila maghfiratin arwan dan ucap istighfar astaghfirullahal momot bapa astagfirullahalazim astagfirullahalazim sak kelima wan nazru bisyahwatin ye ngajahang puasa sak kelima adalah sak ngengat isi nafsu sak ngengat sak nyeriuk sak nyermin isi nafsu ye ngajahang puasa le tiang pelunggu sami aran to deket bali ina ringetaran bermain dan nak ringet engat ke dengan bendangan solah bendangan solah inak ringet aran deket balik dah solah bendang aku ja lemak iya wah kebeli sak mentia sak solah mentia ni kita dengan jilbab solah aku belat nak lalu jok tepakan jomet tu ni narak tekan jomet eak doang meli padahal dia berdua dengkelisan ia lagu ngengat ngisi nafsu puasa ngajahang let yang pelunggu sami dendek bae gawe sak ngengat isi nafsu sampai menuyak kadu nafsul mutmainnah saya kemben irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati sampai aran mutmainnah melet lagu nunas tujuk Allah ta'ala demente bernafsu ya bernasi mulai di si Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar lalu talat maku bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala Muhammad lawang sallallahu ala Muhammad nafsu sak marak nikeun tan begawian ye contoh nafsul mutmainnah lagu nusulit dengan talat maku tu deket Bali mek nak bayi baca selawat asyik lalu ruan jelameran ruan telabah ngepot ruan jelameran selapu muni urang dan aku nyanyi uni pokon sa muni wah ya Allah musa kadirasa solen gamat talat maku ye doang udik nyampiang tiang wahai jamaah lamun memilih solah mau elowong solah mau talat maku baca selawat waktu netalat kesekat mati dengan dodeket Bali. Nah bapak ibu yang saya muliakan mudining sak wah tahu gawe sak maraniki ibu tahun gawe sak lima niki iling jaga diri masing-masing pelihara diri hasibu anfusakum qabla atuhasabu periksa diri masing-masing mbengkah ndek wahaja mbengkah tahu sembahyang mbengkah tahu ngulu kena ndek entang kuah puasa mu lema aru eat mati mu demen tuah mati bapak eat mati bapak doang mati apalagi sawah berumur 62 tahun lebih 11 bulan 17 jelu karing telu jelu ampun mati iling jamaah
ya doang dait naran mati gawet ngaji marak niki jari sangun dia mati di narak lainan jari sangun dia mati sak bekeh-bekeh ndek ngaji nu je berarti paran diri ndek mati udah sini demen tuah mati bapak demen tuah mati ibu mu ete ketuan si malaikat ete ketuan si malaikat marabuka wa man nabika wa ma dinuka wa ma qiblatuka dan wa ma salaina ya terakhir wa man ikhwanuka sahi semeton puasa demen duduk puasa Idul Fitri kembali kepada fitrah berbentan engkah baik arak batur kancet ndek bekewaan kah baik arak batur kancet ndek bekewa kewa ke doang nih aja ustaz lagu nih aja beli nih ade talong kering pacon kembe lamun nia ndek mele sak penting tiang pelunggu sami wah tabih kewa manusia elek masyrik datang maghrib ada sak tahu jawab malaikat waman ikhwanuka ndek wah ndek kewa lagu sakit ateng aruan dapat lang sakit hati ini lasing bangkat kemun bait setoe ndek nyampukan ngampuk mudemen dewah gedak men tulakang bangkat tenu musolah-solah bayin tandegama irup li baun dunia jamak-jamak. Nah bapak ibu yang saya muliakan, mudemen doh mati ayat anti haran akhirat, ayat anti haran jeluk kiamat, mudemen doh datang jeluk kiamat bapak. Unit cerita isi dengan alim, jelo tau jelo inak bapak marantar sawah ngaji salik sampun liwat niki. Ante kuluan jelo tiang pelunggu sami era li akhirat dua haste yen tau jelo. Waidiga mainak berembiaran nak kepanas. Mulai mak tu akhirat niaran yaumu nafsi jelu mesak-mesak ndek narak dengan ya beketuan membelain anak ko membelain menantung ko membelain inak ko membelain bapak ko ndek narak bayi dengan ya beketuan yaumu nafsi jelu mesak-mesak arak dengan ketelap isi unsangan mesaan mu ke bangka lain 1000 kali bangkal air li baun dunia niki ya ke bangkal air nerak li akhirat mun dinarak dengan kadu pakaian le niki dinarak dengan jual pakaian darak mula gudang darak dengan sering ketuan bapak aneh nu bulu anu ni endah darak darak ini aja mengkuri dinarak bulu kelelek enggak dan bengak si inak nih bapak mulai lain doang bulun kelelek kena nggih mu era li akhirat bapak ibu yang saya muliakan wah tak kejelasan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu arak pituk manusia golongan saya tebeng payung si Allah Ta'ala ndek doang dai teran panas era li jelu kiamat mu sai sapituk niki mudah-mudahan tiang pelunggu sami amin Allah ndek panas-panas ndek panas-panas ndek panas-panas wi sampun yang ngaji lek niki montong sageraran dayun mujur ibu-ibu sagirang meriap ibu nggih laun de coba angimen de kuluk li atas kompor adin li atas api mangkin tiang ican tiang ngaturin pelunggu sami doa ade sandik panas tegel api marantan Nabi Ibrahim alaihissalam tunah ustaz bismillahirrahmanirrahim sila ada turun bismillahirrahmanirrahim qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim turut isi inak niki mu makan datang balin di tangaman bayi ule masih dang besua ajai ustaz suni kemben nih menggelembongan nih Allahu Akbar. Oh wasi dah coba angin nak. Wah engkang kenenggi hampun nak si gedak. Mulana ajak bejari ustaz. Leka ondot julundot.
kebetulan arak tuan guru mukiringin dan ndot tokol dulu dengan sandek gelembongi menenu Nabi Ibrahim waktu tersedut isi isi raja keberus ini tang temen sebutaran dia isi raja keberus no muto dalam api nu tahun tekolo muto tahun teli mara ida pasi idapan mu bermintan Nabi Ibrahim inak kekeh ya ampun ndek panas Nabi Ibrahim sumuriru ndek Nuah aja musida pira kali na tetep kajang sememang kakuni entah lo ndek godong iman lasing syarat den kanggo aja ya syarat niki dia nggih sapitu niki Bapak Ibu yang saya muliakan eat boyak diri masing-masing niki nggih termasuk tiang sak nyampeang ya boyak diri masih sak pertama sabaatun pitu dengan sak pitu golongan sak endi ndang ya dai panas erak le jelu kiamat sak pertama adalah imamun adilun pemimpin seadil pemimpin bapak-bapak berdua bija pitu sak 2, 4, 5, 6 pitu arah Senin Kemis nganak lain paling belik terus nomor 2 sampai nomor pitu lamun si deben bulan lebaran isi niak belanja pada sejuta mu pitu juta selapuan zalim pelungguh dah sak paling belik pitu juta bang lah munara sak nomor 2 6 juta bang contoh goyonaran ustaz saya kebangan 7 juta ni majin beras bende arah contoh mudah-mudahan sak sugih selabuan amin Allahumma ndendet sa jelang mulai susah jari dengan jelang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah angkat penyakit lagi dengan jelang pak layak ndikman bedoi mobil pak kesekat dengan betabe julun balik ustaz narak mobil motor kodek dong daripada nubak baru motor ketian niki ndik mbe kena tabe julun balik liwat baik awas lemai beli mobil ini nangan ketian mau beli mobil bapak mau beli mobil mudah meliwat assalamualaikum ustaz tabe unin aneh wi ja kan dia betabe oh ternyata mobil mundabe ndek mobil tabe dia imamun adilun pemimpin seadil bapak lamun bedoi bija adil lujuk bija jari pelunggu sami dendek sak paling kode mobil mesti beliang sak paling belik sepeda motor lagu yang tan milik beda masalah adil tahu adil biaran adil niki dendek zalim mbe tahun cocok tekolo iya tuk sida kolo ni contoh sakocet niki tu deket tu Bali nak tu Bali kecopong tiang ya dong kolo sandelen dah tu deket kecopong kudang nendah mu deket songkok tiang mu tiang picak terus songkok niki nek gemes sebab kecopong deket kudang ning dia isangka nih itu neng kolok subhanallah anggih tiang jatuh salaan bapak tiang tahu salaan niki sengak nikman beliang lemari lah ya tiang makin jat dengan wah tangsa sugih jat dengan wah keruh sak pertama pemimpin adit tahu kullukum ra'in setiap kamu adalah pemimpin manik nabi setiap tiang pelunggu sami niki kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyatihi selapu pelunggu sami tiang pelunggu sami jadi pemimpin ya ketuan dong si Allah Ta'ala nabi samut pimpin bapak-bapak memimpin inak-inak dendek dek kebalik inak-inak milih pimpin bapak-bapak dendek dek kebalik bapak-bapak mimpin ina-ina mimpin bijajari mimpin ojok sabawa nin tu deket Bali baik iya sakit kerang gidak kenang dia ni
musak mama sak nina kena jari mama. Lalu ke ngawi sedo, lalu ke bare empok ke bare aneh ndek priapang mana aneh-aneh. Lalu bayi nyunjut semama lo ngawis mangkan tiang sakit tangan ke la ilaha illallah mudah ngaji nak dia lemak jelo Jumat tangan ke dia munggak-enggaan mau bahas kah baik ya ngipi gama ambuk surga lamun ieun tane perintah semama ngipi doang ambuk surga lamun ieun tane perintah semama pinak semama menjadi budak wallahi ndek gemas ngipi doang ambuk surga ndek ngipi mun datang aja balik lah ustaz bakatku sampai aing jamuna kita tetap kaku dang sempat ulah dua nane jang engkah kesenah ni alhamdulillah huni nangan ke dia kecemok sara uning ngaji mu tepati niki dia mu kita ruan jauhan tiang nyandek sakita lalu apa jauh nenu ni nangan dia mu napi jauh sidai nak dia gula tadi 2 kilo kanca rokoen alhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ia sak pertama dengan saya tebeng payung era lejelu kiamat adalah pemimpin seadil. Mudah-mudahan gamak tau gawe amin ya rabbal alamin. Sak kedua Bapak Ibu yang saya muliakan, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Dengan bajang tersebut isi Nabi, dengan bajang saat tiangan melin beribadah doang ojok Allah Ta'ala langguan usuli sadar-dara melin makincu doang melin bapupur melin lalu rebonding demen bonding terus lalu macam lain lalu bonding muasik lalu nek mau payung Allah Ta'ala era li akhirat sila bapak sila ibu sak bedoe bije dar sak bedoe bije teruna ndak baik ya ndik peringat barak cerita bije jarin santan barang dek kanggu tegawe sak menuntan lagu mangkin ya memang mangkin ya jarang dengan midang HP langan dengan midang mangkin ya Allah ya Rasulullah tiang HP niki HP dia ndara foto le niki ja nggih ya Allah ya Rasulullah saaran buka HP Android aparan HP ya Android nih ambuit niki dia nggih lamun buka masbook niki masbook mau buka Facebook niki Facebook mu dengan melonda penggita nauzubillah min zalik lagi insyaallah papu salinsir bapak linsir den ya wa buka-bukaan sak kedua bajang tersebut isi Rasulullah wasyabun nasya'a fi ibadatillah sedengan bajang yang tebeng payung erat tu akhirat dengan bajang sa melet demen girang milih ibadah jok Allah Subhanahu wa taala sambil jak satu paranaran ibadah arah ibadah sama model sembahyang masa lalu bersedekah lalu lowong pun ibadah lalu ngume ibadah lalu lampak lalu boyak batur ibadah bekelor masih ibadah lagu adet gawe marak kalimat yang saonek niki adet jauh nafsul mutmainnah benasi hukum mubah bapak benasi mubah hukum dengan benasi niki mubah ya ada benasi ndek benasi kanggo doang kanggo naran yesat kena mubah niki kanggo ndek kanggo tahu aran mubah niki lagu lamun pasangan kena Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar ja ieu satamain isi ibadah kalimat ibadah niki sateboya benasi ibadah lalu boya ipin balik masih ibadah masih dang bedes binian bapak-bapak nih harak sande saan wasa masih harak sabareh dia meninggal sisa bismillahirrahmanirrahim
Allahumma janibna syaitan. Wah, salah dong tau kuah dia dong iya tahu salah. Setiap Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan fima razaqtana. Setiap arak duduk dekat Bali ini betian senina. Dia nggih bareh lamun mele sedua linggit dan hendah ina ndim bapak-bapak doang sedua sido lam harus disuruh bareh mau melek bareh berdoa dulu yunin zolonek basen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jadi minasyaitonir rajim fi ma razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Oyangnya terus. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Sak kedua inak bapak dengan sak bajang sak milih demen beribadah jok Allah subhanahu wa ta'ala. Sak ketelu bapak warajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Dengan sak ati angan milin lampak ojok masjid sak genem girang lamboyak masjid ni enggak ndom boyak masjid jelu Jumat doang, enggak ndom boyak santren jelu Jumat jelu papa sarwah, enggak ndom boyak santren mu napi jauh mati bapak lagu dengan sanding anci noh niki mungkin musa pelingin nganu pacu-pacu niki dia arak piranan wah kena tiang ustaz lamun dengan nina nu solahan sembahyang tu balen ketimbang tu masjid enggih laik zaman Rasulullah sehingga ndik narak dengan nina masih sekecet dengan nina laik soal laik zaman jahiliyah lamun narak dengan nina irup langsung te kuburang irup lagu mangkin jak saya lalu milik lalu emben cerubak emben bulat emben letak lagu pacu nojok masjid musik tarak dengan nebak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Nah niki bapak ibu yang saya muliakan adit warajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid dengan saat tiangan demen genem girang ojok masjid. Endik tidak girang ojok masjid dendit girang iur batur tulak ojok saone engkah baik girang gibah batur engkah baik girang iur lantur ndam batur ini batur demen lalu ojok masjid paling no dia no luwe utang paling yang pun arah doang nia sak momot mecun di nuah bayi ojok masjid di nuah bayi iur di lagu iling bapak lamun tiur lenge isi dengan pelunggu sami berangkat ojok masjid berangkat ojok musola sembahyang berjamaah lamun narak dengan ngiur lantur iaran dengan nyengkeleluk kares ngarek karek dusun tiang pelunggu sami alur bayar dek pucung cucukan adeang lamun nu iya doang pegawean adik lamun narak dengan genem lampak ngaji pelunggu tiur lantur